Lidikin College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lidikin College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.lidikincollege.edu.in. Nadu balayo bantung kum ke distrik Bapura ya ke Riboh distrik ha ka Sautrik bra jeleu khat khandai spa khandai puar bat ter hadu ke next name ke pementa ke Riboh distrik Kanjam Chau Momer ubalai phuwais nem jong ke jingya ilanti kum ke distrik Bapura hapo kini ke lai phau teli kisnem jong ke jingya ilanti kum ke wei na ke distrik hapo ke jela Meghalaya kalanang kenjo sya ke roi ke par kanang katip bat shibun ba ki ki bala abanong ba ke distrik wat apdeng ki babon ki jingduna bat ki jingdon kam banang pen bha shushu Henry kalaya chakmat separang hakiliang baro ka Sautrik ubanai jeleu arjar arpulai ke de sngil khu snem jong ke jingyo ya ke distrik ke Bapura bat manlau snem leju pelong ya ke program baper ke balong ban pensa jingken mau ya ka jingjam nawai snem syawai pan Henry hakne ke snem arjar arpulai ka lengku dap snem ke hap hak sing utrai bat kumta ke distrik administration rengkat bat ke Riboh Darbar kila penbana ba khnang ba kanam kta ya ke jing kerpang jong ke sing utrai haki khun kristan jong ke nek distrik on rakhe ya ke nek lengku dap snem ka balai puai jong ke Riboh distrik ha ka santrik ujeleu arjar arpulai ka ba hap hak sinengkong ba namar ba ke santrik pat ke de ke sing penne maryang lane ke World Environment Day on rakhe lang ha ke nek ju ke program Shushu uba GS Yadap ubri General Secretary jong ke Riboh Darbar hab ajingkran sekilat petai kebor ke balong kum ka berta ke shula sekikhun ke hajar ke Riboh distrik ulong bagini ke snem kan long ke bakham kerpang na pedeng jong ki weipat ke snem ki baladep ban rakhe ya ke Riboh distrik namar hagi laipau teli ke snem ki baladep ban rakhe ya ke sing kerpang jong ke distrik la rakhe bet tang hanong po ke bade kanong ba jong ke distrik la ne ka district headquarter Henry hakne snem ka pamenta on rakhe habaro South Ligi block jong distrik ki bakantup ya ka Bhoirompong CNRD block ka Umsning CNRD block ka Umling CNRD block bat ka Jirang CNRD block haga bala batha ya ki block bakin rakhe ya ka Riboh district foundation day da ka on penlong da ka jingthung ding bat ki ki program pensa jingken mau ya ka lengkhu dap snem ka balai phuwai jong ka district Riboh Naloruba GS Yadap ubri General Secretary ubalai ya ke jingpen bena lane ke berta ke shula la yadon lang kinong ilambat kinong kitkam jong ke Riboh Darbar ki bakentup ya uba RB Yadap ubri Presiden uba RR Makodo ubri Advisor uba Plus Stars Im ubri Vice President uba Niki Kharthangma ubri Finance Secretary uba Matthew Makodo beruba isane hing ka Riboh Darbar ke beningkong ya kepriang suba berkai ke belai piki media persons na Riboh District Belawan ketika nok haisngi pania long kum sibenta kejinge trelang ha ke Riboh Darbar kadon AA ban pha ai kenika perta sula segi khun jong ke them Riboh idon hanero ki official jong ka Riboh Darbar idon jeng setri ka diam jonga president advisor vice president jong ke Riboh Darbar na priang sobhai piru syakanika janmin kene gede ka snem ka ba nilai syong khat baro si snem ka ka bangin ai si ki khun jong ka Riboh ha ke Riboh foundation de nomor 1 usnem arajar arpuar ki khun jong ka Riboh baro ka wei kimyo ki bapli bani sakhi kata Riboh foundation de nomor lashu station bayaka ha ke district headquarter nompo ke Western Riboh ke Eastern Riboh ke Miadon Petalang tingidon ke jing sungkhya ban penher ke ni khubor ya kata ka Riboh district bai jungi syaki ladala syaki rempeying ke bedon ha ke Riboh parok kowe tedei kade ke bala pelong bange ai ya kade ka berta ke sulah ya ki khon samla ki long kemi ki long pa ki nongelam da ka baklet ya ka political wing ke bakidon da ke baklet ya ke kenhun balang ke bakidon da ke bakiklet ya ke jingyadon kiti joki bat kanu kenhun bat ngikot lang eki nomor baka Sautrik ke bangiyo ai ke Riboh foundation de kangat ka snuble la ya railang bat ke district administration ban le ya ka ban celebrate ka Santrik ka badairu ka World Environment Day dia bakin mau ya kene ngipen ken mau ro syaki khun jong Riboh
syaki rangba syaki nong yalam bagi kon samla kente bersenrang jong katong riboy dak kabangimla ban kelet yiki riu rangba kibla trei rat pa ru banwanra yaki riboy district kumni kumbakalong kane ka kentop na do ka district demand committee yakabala khle dai ba jadi rumbai kum chairman ba rang kan sai makdo kum secretary tu kapor kibla trei tingi ayu yo play bade ke jinglong chief minister jeng ba didi lepang ngiyo ya ke kabu ba ka sautari ujul siajar khandai spa khandai puar nilayo ke district ke Bapura tie ba jiri remba imdon su ndrengi ai ke jingku play ke Kerpang apo ke jingalam jung i ke komiti irang don bok ba iba rangken sai makdo idang ya don batngi bat kribo do bar haduk mata bat ngakermen bahaka santarik rung ngedang yui ke dur kemat cungi bat igi mati matjat kebaila dep tre bat kebain sedang tre nani sukmat tinggi ai lero ya kira orang ba iba arbi syadap ridon lang haka diman komiti kutu kepor mentai long presiden jongka ribo dobar bat kecing kublai ke Bakam Kerpang lada klem unit ubasyong suki bat kabor ngam tharai ngin la ne ban perulong e ta ke cingkwa cungi kum kadong riboy tinga aku bele ke Kerpang e Dr. Didi Lepang ba ke jinglong chief minister jungu yo ye ni kabu ban bisu ye ni jimut perkhat bangin wanra e tak sarkar hajan jong pai pa ngin wanra e ka roi ka par ka Bakam state ha kadong riboy dak ke bengiyo la ke jong ke district administration tekani kala pendap ya ke mensim kala penhun ni ke jingkwa khamtam kum gi leader ki be khon ban yo ingani ke district begitu kapor bat ngam artin ban om bawat i mahe didi lepang idon gi jing sohon ban gi jingkemen bai la yo ban le ya gri boy ha kapor ke be long chief minister da ka ba grand kum ka riboy district ke Bapura idon sibun ki jing tumu ha kane ke sengi tang bakane ni kerben bakane gede tang ke jing sedang warajar apply udai tang ke jing sedang aku panggil larai babaro southly kisin RD block apo ribo district kin celebrate hala ke jong ka block nginom confine no ya ka celebration jengi tang district headquarter ngin le aku bohong sin RD block kawai program kawai sning sin RD kawai ling bat kawai putar khama te layo iga notification ro na kaliang jong DC ubala instruct igini ke video bakin organize igini ke program bat ngi kerben bat ke program ke santarik kalong ke job bat ngi ai kublai ro ya district administration apo ka jingalam jong DC kumju ro ya forest department ke balai trelang banyak don bentalang ha ke santarik banle kalong dual program way nagaptaka tree plantation kum ka wall environment day bar keju kapor ban commemorate ya ka Riboy district foundation day den namar kita kata dakane ke perta ya khot ya wer ya baro kinong suksnong jong ka dong Riboy la dakila bal dakila por ya baro kinong elam lagalong jong NGO lagalong jong political party lagalong jong palang ikhot ya wereki ya ke educational institution ru ki bahap halaki jom ki blog bagian ya be akin ya platform ban poi syagini program ka ban sedang nadu khatway bejem step ter hadu mendakut ki program ki bubun ki bangin sependam klaim dan yo kemat klaim de jer keteng ya no ru kane gani ki jingkhot ka bala salon sar ya kitu ki badon ka mensim ban yau yalade bakane gani kesngi ke Kerpang dan Petacunga ngade ban lek namar kata sloba de mensim ke bakelui wan ban isno ketilang aga santarik hala ki jong ki blok ha ka ba nginyo aro yang jingkren lagalong negeri Bodapar lagalong negeri district administration lagalong na forest department kaban long ru mdei tangkapan ai jing toy kaban sa kaban pensa jingken mau yangi kumki khun jong kadong Riboy kane kedeka jing perbena ke bagi don ban ai nakaliang jong ka office jong ka Riboy dorban